Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hadian Reus Nam Gajinga Lenti, Ka Lingam Presbyterian College, Kabadan Hakashnong Mountain Kun, West Castles District, minta ke kenti kala yo no ela kajong ka yeng building ka papaka hadian bau MLA ka Mountain Road constituency ba Gigor Merthong ula penyo jingrap ling baka scheme na ka North Eastern Council latay ni ka building ling baka song pisa balabay da ka NEC na ka bentaw snam arhajar arpho arhajar arhway ha ka jinglut ka bakandai pesan lang arpun rihajar news pa sautengka bat yakni ka building ka pathamai Jongka College lapli patbah ka khandai terik unai weng arja arhuar da MP jongka Raja Sabha u Dr. WR Kharlukhi u Blalong kum Kongsan haringkat ke jingan lang jong MLA ba Gigor Merthong u Blalong kum Sumbut Kongsan laseng ya ka Lingam Presbyterian College na ru snap arja khandriu hendrai kini college kampat don ya la ka jongka building hendrai la syupunan kambet ya ka building jongka Rilingam Mission Center jongka Sinot. Hadin bangala long kumbu MLA ngala perkat nengkong yaka education namar balai ngayu bahaka por jongiru nilalap yaka jingi akabede patka school tinggal nakaleng junga ngala persang banwat kalat kanti banyo kita ki song ki bakame ndrengam lap hakawi kasni ngalit kai sapoka NEC ngai kendu yang sekretari jong NEC badai na Manipur tingalit na kapunta ka surok rengdo hahim ndri ngalapat bang hangtu kadon kelap kiwe-kiwe ti hangtu hi nakaleng junga ngalap lek yatu yaw siam bat ngaong bakidon kita kiskim kiba ai sa Manipur kipadai ka baha jong sekretari marwe te beling ngiru ngim persang ya kato tinga nakaleng usiam kremda kerna ong don kam ayu nakaleng jonga ngaong adon kam tang ka dio letar jong pi banto syati haka nakabenta jong konsumsi jonga te nakaleng jong kremda don kremda kerna ula ong ba padrap ya kata isti ngansa rekomen ma jadi nang to na kaleng junga ngala wut ngalaya cakmat bat kuntahi ngiayo arnut uwe udai UMLA jong kongres badai na chokpat bat manga arnut ngiayo ya kani kaskim kabakerpang na kaini si kabalabu bah laipo persen naka napo ka NEC tinakaleng junga ka kaba ngalak persang banyarap hamtame yaki school tingiyo laipo laiplur hakato kapor tinga baha hangno ki kena ki bakambun ngalak persang banwat bene naki nonghikai naki padar naki pastor te hakawi kasni ya kendu ya pastor tingi ongba ngirup ngidon kamba tendre pantang kendep ndre nakaleng junga harta sni ngaklem kular RUM bat hadin bangalayo ya kasangsel tetap ngasa ong ya pastor ong bangidon kampan syong ya kendu si pantang bangakwa ban penpau nakabeta jong pi tingi ya long hangte ha poka school barim ti hangto ngi nakaleng junga ngala ong ba ngan bu syuaya ka college siklur namar ba kadai kalawe jongka kun samla jungi hoi kuman ong u ba jikur kumu MLA ulat persang kilat kilanti bakumno ban penyok ya kini kepisah ni NEC udon kemen sim
Bernyerap ya kini kesenong ketan kejongpi. Hoi hak jinglong MLA berit siklur benwanra kemdai kebesuk. Ha benwat kilat lenti. Wat kungau MP ru hoi nyok itu ke skim kebesan klur. Hendrai ngahapun pet berok boy ke state. Lada benta myok ben ai ke jinyerap kaba pun hun lene keman ong benyerap sisa aduk keman ong kat geni ke penting mar balai bahap ben divide ya ketuk pisah hoi isuk tenat mo u principal jompi ba lifelong ila don long breu ubala experience but ngatrai kumu principal ulak beryalam college hagar kom ke badai but kawai ke mga kwa ban hagani college kelong ba hoi kisdang ho kan rimo arjar kan riu la yai lantin riu snem target mentang nongkong ke college ba pin yai berpersang ye kini ka NAC accreditation namar cisen bala accredit ipi lapio hakano garang kepisah kan wan ke sorkar na Delhi wat ong beginum la nomor haba accredit kena mendai bagana kesupet tang ye kata ke bami ki kena school ki ba start kompet kumta kumbo ong phareng haba ki Thawi college ong phareng kim sum Thawi college from the cream Kithawi college from the milk who produces the cream. Kemudian, hoi kini college, pimla bernyerkat par kita ki college, kimo ki berpenmi kita ke fasten. Handrai habaki pet, itu ki balai kita college, ki berpenmi ki fasten, ki yok lepa ki cream ki bawan ki school ki bawa. Ka NAC accreditation ke pet, kene ke senong kelong kumno. Kani ke college ke try kam na benta ki kena ki im hakano ke economic condition ke joki kata ke assessment jong kana ngong what safety na try par principal jong pi yat sekmat but ngadai way ni ki no hikai la song thai na Sinot college ke Sinot college kelas yat sekmat hakani ke jing hak accreditation na try idai ke jo kepalang Kamdon jing kemong pastor presiden yang governing body menwat jing tip kumno penkre yakni college namata accreditation mdai basuong batang badon tang gani ke building rai ngin slur back ngin yat back ngatrai kitu ki pawan assess tang sui gani ke than sini kebla jingai ketai kila snotho peleng kumno gani college bar ke gani college ke trai bat kumno kan yarap ini kita. Hoi, kowe kamu kekuat ban hang ni, piyo ya kejing start nak ni college. Bat ke ke bangam mut ban ong mendai tang bang ong mene betang ki pastor ki long agent of change. Rai pi ki kena school. Hap yo kejing start piru pila long ki agent of change. Ki wanra kejing kelai ki senong ki jopi. Hendrai wat klet ya kejing start ka bagi riu hendai jong ikidon kumbo ong mulung mo wat klet ya kejing start ka bagi yo agari le jong kedai kata kejing start ka ban penim yagi mdai kene kejing start wanra na stay time set me dengan kerpat ipi ba pin ngau bah ban kujimut yo kejing start na day ban wanra kejing kela nungkong holiday nangta hayeng sem sotonat bahani bala adep malai kawai ni program hang teh juai kawai ni ki moto jong ki kena samla hang to ki bedon kumpon rip homot kata training ki ong we will try to be job givers not job seekers kabo rip homot na ki ong ngin mi na gani ka training ngin kujingmot begin ai kam yi giwe mdai begin wat kam yi lati nang ni khmat
phi ke beton ke college ki kena pulih ke college ai begini ke long moto ke jong phi mdai ta hang ni keleng ki school ki college ki sem sitom balai ba mdon ke jingira ngadang ong i MLA meneng ong bo nang ni se khmat tongin ong yo chief minister ketua chief minister fund jong kam dei so tang san kulur ai ba san spa krol khnang ba ki MLA lene kumangi le bugi i kan wan nang to namar kasuk kumonong lepilet through education kanang simpor don bok cikur yo namba NEC Hamstead Railalet ke sorkar kat bukan yaj lemba kita ke department handrai ke wan ke CM fund ke state bah handrai san kulur te kumno mo ke sistem te ke state kat ke ni te kom yo jingrap tingangan ong hoaj hakni ke jingi dei bat kini ke memorandum jong phi nga anong tang kini ke ba na kwilenti ba ubleun kurkhui ba jikur bat kumjur dan kam ke jing kurku ke jong phi bahoj hakni usnem menta arjar arpulai bisa ke jong lalut nomor ba na ailut je borok gitu ke MLA ke bekerjaan ya wat gitu ke MLA ke jongi ki bejok ketika by election ke lalut marbelai ngate de politician boduk te ngamyo ban IAA je MLA tengong ai de skim mo ba jikur te henry hakni on one Kami nanti dengan jingkar kubelai, berkamtam dengan jingkar san jompi. Nagani katang, hakani ke hadian jongga arpulai arpusau budget. Natrai bak jikur ginu mai thia idem hianga, ngan bu, oi kumung ong ngamla ban bu sibun, handrai natrai radita si kamera timi.